Baje kubaramutsa mwese inshuti n'abavandimwe aho muherereye ku isi mudukurikira kuri Grace TV muri kumwe na Pastor Emmanuel Musinga kuva hano Indianapolis. Ndagira ngo mbaho ubuhamya uno munsi bw'umusore witwa Stus yavukiye mu muryango w'abakristo, ise na nyina bari abakristo, baza kuzara abana babiri, Kate na Stus ni wari mukuru. Stus yatangiye gukura agejeje imyaka 13-14, atangira kujana n'abandi basore bamura umugi, atangira kumura umugi, yumva bimeze neza, akumva yabuze ibitotsi, yaburi bitotsi akamura umugi agasinzira. Birazamuka agenda amura umugi agiye kugeza imyaka 18 na 19 aho hagati, atangira kunywa ikiyozabwenge bitwa heroine na cocaine, yitera inshinge zo mu maraso agasinda. Noneho akomeza iyo mico, ava mu bukristo aragwa, ntabakije gusenga, ise na nyina bamubwira ntiyumve. Noneho bukeye batangira kubona za nshinga za yitera mu cumba ciwe, abavyeyi be barabibona, batangira kumwigisha, baramusengera, birananirana, bamujana mu mico bita Rehab na ahantu bahurira abantu bafite ingeso mbi, abantu babaye chronique n'ibiyozabwenge. Noneho bagahura n'abantu bizi ibintu bya psychology cyangwa se by'itekerereze, bakabigisha, bagahura n'abadokteri, bagahura n'abapastori. Haza abantu benshi batandukanye bagenda bigisha muri Rehab. Hari abaza basengesha abantu, hari abaza bereka abantu ubuzima bw'ejo hazaza, hari abandi baza bigisha iyerekwa, cyangwa se abandi bavuye muri prison babazana muri Rehab bakabereka uko ubuzima basubira mu buzima busanzwe. Rero numva bavyita cyane mu Kinyarwanda ngo nahantu mu kigo ngororamuco, ni hano mu Congereza cyangwa se muri Amerika bavyita muri Rehab. Uyu musore bamujana muri Rehab, yagiye muri Rehab inshuro zirenze 9. Abamujana akananirana, agahura n'abadokteri, agahura n'abaganga, baruhe bamuhereza imiti y'ibintu by'ibitekerereze kuko ngo azabura ibitotsi, akarara adasinziriye. Atangira noneho kunywa, bamuha ibinini bituma asinzira. Noneho barangara gato mu rugo akabacika, akaja kugura bya biyozabwenge akitera. Noneho agezaho ngo yumva ubuzima buramurambiye, yumva ubuzima buramunaniye, yumva nta mpamvu yo kubaho kuko nta nejeje abavyeyi be, ntahakorera Imana, nta wamuha akazi, afite rikodi mbi, afite ibibazo byinshi. Yigira inama yo kwiyica, atekereza uburyo aziyica. Arimo atekereza uburyo aziyica, asanga inzira yo kumwica vuba nuko noneho yitera iriya cocaine nyinshi mu maraso, noneho akagendera rimwe agafa. Arangije ico gihe ise atangira amasengesho yo mu rugo. Umuvyeyi wiwe witwa Jeremiah cyangwa se Yeremiya, Yeremiya atangira gusengesha abana mu rugo n'umugore we. Arasenga, arimo asenga ngo Imana isha kumuha icanditswe igitabo mu Migani 3:5 havuga ngo wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu rugendo rwawe rwose, nawe azajya akuyobora inzira ucamo. Noneho iryo jambo ngo araryakira, ngo asanga ubwenge n'amafaranga yakoresheje yose, ngo asanga yakoreshaga ubwenge bwiwe kugira ngo umwana we yongere kugaruka mu rugo kandi ngo yongere kugaruka ku Mana. Noneho ngo asobanukirwe ijambo bita kwizera. Noneho atangira kumusengera. Noneho mushiki wiwe witwa Kate nawe ngo barimo basenga, Imana imuhereza icanditswe cyo muri mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Haravuga ngo nabambanywe na Kristo, nyamara sinje uriho, ni Kristo uriho muri nje. Noneho ngo birimuzamo ngo iryo jambo rimubamo, ravuga ngo umusaza wanje ntazapfa. Icyanditswe kiravuga ngo uzakomeza niringira Uwiteka nkiriho, ngo kuko ubuntu bw'Imana Imana yaduhaye ngo nta bufusha ubusa, ngo kuko namba gukiranuka kuzanwa n'amategeko ngo Kristo yaba yarafiriye ubusa. Aravuga ngo nubwo musaza wanje yabaye umupagani, nubwo musaza wanje twakuriye muri Sunday school, aragenda arahinduka, ariko Imana yacu tizemera ko apfa mu byaha, azakizwa
agaruke mu rugo kongere tujane ku rusengero. Ngo aramusengera, bakamusengera ku manywa na nijoro. Noneho ngo umunsi umwe bamujanye muri rehab, hari handi bagendaga kumwigisha. Ngo Keti afata ikaramu, kwizera ni igitangaza. Ngo aramubwira ngo zana ukuboko kwawe. Tusi azana ukuboko kwe. Mushiki we aramubwira ngo umyemerere nkwandike iki cyanditswe, cyandike ku kuboko kwawe. Andika Abagalatiya 2:20 havuga ngo nabambanywe na Kristo, nyamara sinjuriho, ni Kristo uri muri nje. Aravuga ngo Yesu Kristo warapfuye urazuka. Ibu ni ubuhanuzi mpanuriye musaza wanje. Ubu buzima arimwo bumeze nko mu rufu, kuko Kristo yazutse, nawe uzamugarura umukure muri ibi ngibi, wongera umugarure. Icyo nicyo bita muri theology acte prophétique, cyangwa se igikorwa cy'ubuhanuzi. Amwandikaho, arangije aramusengera, baratandukana, musiga aho ngaho, aragenda agaruka kumutora. Noneho bukeye umwe wa muhungu atangira yumva yuko agomba gupfa akavaho, kuko yagoye famiye yiwe, ubuzima bwaramunaniye kubera ko afite depression nyinshi, yirirwa atekereza ibintu bitandukanye, yaryama akabura ibitotsi mu gihe atamwoye urumogi cyangwa cocaine cyangwa heroin cyangwa yitera inshinge z'ibiyobyabwenge zimusinziriza. Ibyo yabibura agafata ibinini bituma asinzira akabinywa. Noneho ahita afata umugambi yuko agomba kwiyahura mu biyobyabwenge. Aragenda agura imiti bya biyobyabwenge byiwe, noneho yitera byinshi. Ngo yitere byinshi, uwo munsi arahwera. Arangije guhera bamujana kwa muganga, baramuvura, bagaragaza kumuvura, arakira, baramugarura. Yiteye inshuro 13 kugira ngo yiyahure, ariko tafi. Bukeye ayitera ya miti myinshi kugira ngo afe, noneho yitera myinshi cyane, arahwera. Arangije guhera, aragenda ngo bamushyize mu bitaro. Ise asigara asenga, mu rugo basigara basenga, n'uwo mushiki basigara asenga. Noneho baje kumureba mu bitaro. Igihe bamuhagaze hejuru, ngo arangije wa muhungu yahwereye, ngo abona umumarayika ngo araza, ngo amusubiza umwuka mu bihaha, ngo umutima we urongera kandi urahumeka. Ngo abona ahantu hasa neza, ngo abona umuntu mwiza, umumarayika mwiza, ngo amwegereye. Ngo yicuye, aravuga ngo kuva uno munsi sinzongera gusubira muri ibi bintu ndimo, sinzongera. Ise ngo yibuka ijambo rimwe Imana yamubwiye ku mutima, ngo Imana yaramubwiye gusa ngo uco ngusabye ukomeze unyizere, ukomeze mu rugo rwawe musenga Imana, ukomeze ukicaniro mu rugo rwawe, wizere Imana, ntiwizere ubwenge bwawe. Imana yonyine izokora. Ngo buri gitondo uko yabyukaga na nijoro aje kuryama, yasomaga igitabo cy'Imigani 3 n'ugice cya n'umurongo wa 5, akavuga ngo wiringire Uwiteka ngo n'umutima wawe wose. Aravuga ngo Mana, icyo wanjije ku mutima ukambwira ngo nkwizere, uzonkiriza umwana wanje, inzi ku munsi umuzomukiza. Wa muhungu ngo arabyuka, ngo abyuke, abaganga baratangara, baramufata bamusubiza mu rugo. Ngo ashike mu rugo bamujana kandi muri rehab. Ngo ashike muri rehab, ngo umwuka wera amusanga, ngo atangira kwira, atangira gusenga, atangira kwibuka wa muntu yabonye, yasubira mu buzima bwiwe yabayemo. Areba ukuntu yagoye umuryango wiwe, areba ukuntu yagoye Imana, areba ukuntu atapfuye. Aravuga ngo Mana, niki nagukorera, nakora iki? Ngo yibuke ibyaha ziwe akarira. Arangije aratura ibyaha, amaze kwatura ibyaha bye, ngo asubira mu rugo yabaye umuntu musha, ngo yumva ko abaye icyaremwe gisha. Ngo arangije ngo yumva muri we ngo hajemo umunezero, ngo n'ibyishimo, ngo no kumererwa neza, ngo kuruta uko arwara umogi yanywaga na heroine na cocaine. Ngo arangije ngo yumva atangiye gusenga. Ngo ageze mu rugo baramubwira ngo basenge, ngo araturika, atangira kurira, ngo yumva umunezero afite. Atanga ubuhamya wenyine, aravuga ngo umunezero afite ngo ni umunezero atigeze kugira mu gihe cyose yanyweye inzoga n'ibiyobyabwenge byose. Ngo yumva amahoro atigeze kugira mu buzima bwiwe bwose. Ngo umunsi yakira Yesu Kristo, ngo yumvishe ko amahoro aza mu mutima wiwe, ngo yumva ko ubuzima bwiwe buhinduka, yumva ko abaye undi muntu. Yagazamwa baza bamuhereza ibinini bimusinziriza, abadokiteri bakamuha ordonnance imuhereza imiti imusinziriza. Akanywa urumogi, atanywa urumogi akanywa cocaine, atanywa cocaine akitera akanywa heroin, akitera inshinge zimusinziriza.
ibyo biyobyabwenge byose yashyiraga mu mutwe kugira ngo asinzire. Umunsi yakiriye Yesu Kristo, ngo yakiriye ibitotsi n'amahoro n'umunezero, ngo akaryama agasinzira, nta rushinge yiteye, nta kiyobyabwenge na kimwe yiteye, nta kintu na kimwe yakoze. Ariko Imana ni nziza, gusenga Imana ni kwiza, kwizera Imana ni kwiza, kumenya Imana ni kwiza. Uyu mugabo ngo atangira gusenga ashima Imana. Ubu nyine mu kugenda atanga ubuhamya ababwira ukuntu yizeye Imana. Imana imugarurira umwana wiwe w'umuhungu yari afite ari umwe, ariko Satani iramutwara. Ndagira ngo nkubwire uno munsi, waba ufite ikibazo, ufite ingeso yakugoye, ufite icyaha cyakugoye, waba ufite umuntu wo mu muryango wananiwe gukizwa, ndagira ngo nkubwire gusa icyo usabwa ni kimwe: usenga Imana, wizera Imana, umwereke Imana. Usenga Imana, Imana izamukoraho. Aho utokora, Imana izihakora. Imana niyo izikora ku mitima, twindi tuzadukora ku mitima. Imana niyo izigenda iriya, hariya tutagera niyo tuzadutuma ikahagera, hariya tuzatubwira, iyo tuzadutekerereza iyo. Nta wundi muntu uhagera usibye Imana yonyine. Waba ufite ikibazo mu rugo, waba ufite impamvu iyo ari yo yose, waba ufite umuntu mu muryango ufite ingeso zamunaniye, ndagira ngo nkubwire, unyemerere tumusengere uno munsi, unyemerere kugira ngo uhinduke, nuko wizera Imana, kugira ngo ugire amahoro, kugira ngo unezerwe mu buzima, kugira ngo uzagubwe neza, nuko uzakira Yesu Kristo ku mwami n'umukiza. Reka ngusabe usubire muri iri sengesho, uvuge ngo: Mwami Yesu, ndakwakire mu mutima wanje nk'umwami n'umukiza. Uzi Data uri mu ijuru ibyo nagendeyemo bitari byiza, uzi ibyo nakoje bitakunejeje. Mana, umbabarire ibyaha byanje byose. Nemeye Yesu Kristo kuri umwana w'Imana, ko wapfuye ukazuka. Ngwino mu bugingo bwanje, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nzagukorere mu buzima bwanje, kandi umunsi umwe tuzabane nawe mu ijuru. Uzampa ubuzima buhoraho iteka ryose, uzabona ubuzima buzira iherezo. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Urakoze, Imana iguha umugisha. Iyi message wayigaragaza ku muntu wari we wese, wakora subscribe kugira ngo ukomeze dukurikirane, nituzadusheho ikiganiro uzugikurikira. Ikindi icyo Imana yo gukorera, naje nicyo yankoreye. Nta muntu numwe Imana itokorera igitangaza. Ibyo yakoreye Strutus, nawe yo bigukorera. Ibyo yakoreye Jeremiah, nawe yo bigukorera. Imana yumvisha amasengesho ya Keti, nawe yo kumva yawe. Wizera Imana. Yesu yaravuze ngo mwizera Imana, naje munyizere. Mu rugo rwa Data hariho amazu menshi. Imana yaravuze gusa ngo kimwe gusa gusaba ni ukuyizera. Ndagusaba mwene Data, ukomeze wizera Imana. Imana izumva amasengesho yawe kandi izagukorera ibikomeye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Pastor Emmanuel Musinga. Murakoze, mugira amahoro.